hꯧzik yam visual eba khabar share samba digi si ko tap chala mang jiba mam khote kem yaw na de ang ko visual eba mam ure duga amuk kitang tongan ba mentally hai ta mi hadi volunteer ma daka wa ni da or je da kan sis ka hojik akoi group ta ko koi thai da gi koi nga dum senior pa envelope am le si envelope se si manung jide koi si ma ha pe ado si envelope se koi bro na pai bi ani ko ado bro pocket ha sem any pocket bro money da pa ke paisa yaw ta ado akoi sida bol am le ko si gi bol se akoi bro na ne pa ado isam sama bol akoi gi keno ne o metal ball ne si ball se bro na maning da pure na put ani mak pure na do apa put ama da lot ne anam khang be de tumi na lot ne apa ni khang be de ado apa gi ai ko pe sina apa gi ta da na to ne apa ba ani put da lot ne ado ga put op ro kanam to han be de tumi ya ba sin ge ra ya ba ya bol se ama ta yaw ne ba 50 cents ne get hadi guess to be se yaw re ha me chum be la lam be mai mian ngi quay hai se ti san se ama da yaw ne do ani mak yaw ma la yam hai na pa yam sin aina try to do ne ko chit wang tha pyo do yam ba ngon da to man kari hum ba ko wa din tang ang wa kan da khang da kari hum ba bol si put yes ne sida param bata ga di color ma color red color anda red color sida param bata ga di sida param bata ga di blue color wa kan da red organ red and blue organ blue na have karan ta dia ini dita ya blue sida yaw me am to pio 50 cents ne daw ya wai sumbor me am ka to sem tang ga oh be go and the second try yeah ya mai music ko tingna mani mas yam sing bane ati ai je musician ne kamni na music trick am to kan kamni na mana ngon da ai se no ba sim no to ya no ai jo ra hanta musu wa kan da adum khan de ni ko sida yaw bana color to ro je color to bre sida yaw bana ket wa kan da kalu ko wa kan change to la ke sida yaw na dog kalo sida yaw na kit wakan dog hai dene ket ngam hai dene yam bajik yam sing kita masai kut from the hakil mun to ga sintu ga puthora ga ina adum ha pa gena adum ha pa ket andok pyo ket khale ko wakan da ong tang ga try to ke mam ya ong tang ga to ke once any media mi em phong ka hakya je aro be je phong den to je wo le pio phong ka hakya sina ro be once to di ai lak oi be second to di mistake third di andak pabung sibai be ko aduga pabung nang ro pada anya kana mo handa be bro jo han ya baba ani ma pa malan do som biar mi sen bed suka wakan da kan dui ni ko mi sala khala je masai khan yu da mai na har ka to khut yes da param tar ga di matam ga paisa ka to khut yes da param tar ga di paisa khan mani aduga left hand khut yes da param tar ga na time atap wakan da yet na paisa pawung na khali basi time is more valuable than money hani da time ne asida yaw pawung thang lagam to pio me ato trick se haidi si ini kana gom na khalam ya de mon ya to ye atum ye to si tum to le de to te ung yeng re ko si na si to le ge to sai na ho da pawung pio ya pawung to mang ko ba pio trick se ho ting ai da sai na envelope mu ho pi ki to mang sing pi ba ai na yam da pi ki ko envelope to pio
ꯁꯤ ꯏꯟꯚꯦꯂꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯣꯒ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯄꯥꯝ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯨꯠꯇ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗꯀ ꯕ꯭ꯂꯨꯒ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯕ꯭ꯂꯨꯗ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯦꯠꯀ ꯗꯣꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯠꯇ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯁꯇ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯅꯦ ꯀꯦꯠꯅꯦ ꯇꯥꯏꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯏꯟꯚꯦꯂꯞꯁꯦ ꯏꯟꯚꯦꯂꯞ ꯀꯦꯠ ꯇꯥꯏꯝ bro kita magtagpo ako kung nagkuhin sa